I na čemu smo danas? Šta imamo, a šta ne? Pa ovako, nema šećera, nema ulja, neki đaci ostali su bez prevoza do škola, s druge strane imamo nove cene grejanja. Ima više liče na bašte nego na ono što viđemo kod nas. Umjesto betona i crepa rastu trava, cveće i drveće. U Nemačkoj, Kanadi i u Japanu zakoni obavezuju na ozelenjavanje krovova u novim zgradama. Kod nas nema zakona, ali mi vam donosimo dobru ideju za ovo jutro. Zbog radova na sanaciji dalekovoda preko autoputa kod Ikarbusa povremeno će od 10 do 15 časova biti obustavljen saobraćaj u smeru ka aerodromu. Obustavljaće se više puta na po 15 minuta, ali računajte da će onda narednih 45 minuta saobraćaj se odvijeti usporeno. Iz Puteva Srbije pozivaju vozače da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju ili koriste alternativne pravce. Gledamo izveštaj državnog reportera. Prikrivanje podataka teorijski moguće. To kažu stručnjaci. Evropska komisija o javnom dugu, a ako se dokažu ove tvrdnje bi javno, ne dozvoljavam kampanju da su svi lopovi iz SPS-a. Toliko od Blica. U večernjim novostima klikom obrišu tragove, to je naslov u kome glumcima Ateljea 212, nova drama na početku pozorišne sezone, glumci traže smenu upravnika. Toliko od novosti, a evo i drame u presu. Zašto Srbija ovo toleriše? Se na znanje da imamo čime da razbudimo sve one kojima to jutros ne polazi za rukom. Festival dobošara podsjetio nas i na vreme kada nije bilo novina, radija, televizija, Twittera, Facebooka. Takve su vesti, a kakva je vremenska prognoza i koliko će ono iznositi. Suši o slabom rodu kukuruza, a Gojko Eremin iz Bečeja govori o rekordnom prinosu 10 tona po hektaru. I ne, nije Gojko nikakav čudotvorac, već je, za razliku od većine, navodnjavao svoje njive. A inače, u žetvi kukuruza u Vojvodini prosječan prinos do sada je oko 3 tone po hektaru. Bili bolji u toku sezone na svetskom kupu u Minhenu, na jednoj trci gde smo veseli, znam da smo mogli ga u zadnjih 2. Ali ajde se vi prvo lepo odmorite kući na spavanje, da nadoknite snagu i čestitke još jednom. Hvala, svaka čast. Mi idemo od Radio Beograda do Gorice i Dragana. Da je glavni problem svih naših... Potpredsjednika Vučića izbio je zbog brojnih medijskih najava budućih hapšenja kadrova SPS-a, borba protiv korupcije koju vodi ovaj sukob Dinkića i Cvetkovića, u stvari možda više od sukoba informacije da mi zapravo ne znamo koliki nam je. U Ćevačkoj klisuri izbjegnuta je tragedija kada je stena pala na autobus koji je vraćao turiste iz Novog Sada sa letovanja. Kamen je pao na autobus, povredio vozača, on se od višestrukih preloma sada oporavlja u Niškom kliničkom centru. Da kažemo da su Mokrančevi dani u toku, još 2 dana traju. Tako je, 4 hora. Kažete da je ovo jedan od trenutno najzanimljivijih horova u Evropi. Šta ih čini tako zanimljivim, da? Salutarisi, 2 pesme su uvek potpuno različite, tako da je u tome hor zaista izuzetan. I dobro, mi ćemo sada čuti belorusku narodnu pesmu jednu. Kakav im je inače repertoar? Tako je. Salutarisi hor i te narodne pesme su tako muzički... Imamo ih večeras na Kolarcu, a sada u jutarnjim programu. Hvala vam što ste došli. Svoju primjedbu da se na ovaj način deficit samo povećava. Da li su neke od primjedbi uvažene? Da li će biti uvažene? Ali s druge strane država ima svoje obaveze. Znate, u prethodnom periodu i to je ono o čemu se vidim i kod vas u vestima dosta aktuelno. Juče ste se sastali sa Vensanom Dežerom, šefom delegacije Europske unije u Srbiji, i ono što je rekao bilo je da ovi zakoni koji se sada usvajaju moraju biti u skladu s onim što će se od Srbije očekivati na putu ka Evropskoj uniji. Da li ste to shvatili više kao upozorenje ili kao savjet? Ne, gospodin Dežer je bio vrlo pozitivan i to moram da istaknem. Hvala vam. A mi ćemo sada da se vidimo za 2 minuta. Ostanite uz nas. Džez, muzike, umetnosti, dizajna, arhitekture. O tome šta je novo ove jeseni razgovaram sa, to za nas na televiziji znači novu godinu, novu sezonu, šta donosi. Mi smo upravo